abarundi bazaga ku mpaka bakabyina bati ko bazatumesa sibyo ibyo rabizi uyu munsi wa none rero ukuntu bishobora guhinduka bakabihindura ibyo nabyo ntabwo ari sawa cyane ariko hari byinshi cyane tuza kubona ngira ngo hari inkuru twakoze ku baturage baturiye umupaka w'Uburundi bavuga yuko abarundi bambuka buri munsi bakaza kuririmba ko bazabamesa bati Kagame tuzomumesa tuzabamesa ibyo rero ukuntu bihindutse nje ni ibindi ubwo mu kanya gato turaza kubireba ariko bagenzi ba iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip abantu bakitwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura reka rero nkubwire ibi bintu ndabivana iyi mvugo ubwayo nje navuga ko ari imvugo idakwiriye umuperezida I'm sorry to say so icya kabiri siko ariko bavuga buretse se gatoya icyo kuvuga ngo ntibazapfa abanyekongo kubera iki se bapfa bo sibyo ahubwo bicwa nande icyo nicyo kibazo uyu mugabo afite agenda mbere na mbere yo guharabika no kwangisha abaturage bene wabo b'abanyarwanda kuko uyu munsi ngiye ntabwo natinya kuvuga ko abarundi ari bene wacu kandi ashaka mbwire ndayishimiye nigeze hari ikintu cyabaye mu gihe cya nyakwigendera Michel Micombero burya Michel Micombero yaziranaga na Kayibanda yego bapfaga iki rero burya baziranaga Michel Micombero akaba yari inshuti magara ya Mobutu Michel Micombero muri 60 muri za 60 umugabo witwa Colonel Jean Shikaramu yaje gufata umujyi wa Bukavu amaze gufata Bukavu icyo gihe ababirigi igihe bayoboraga Rwanda Urundi Kongo ntago bigeze bubaka ikibuga cy'indege Bukavu bacyubatse i Kamembe hanyuma Kayibanda yari perezida Mobutu asaba Kayibanda ikibuga yuko baza bagakora ikibuga cy'i Kamembe kugira ngo batere Shikaramu wari wigometse avuga ko agiye gufata ubutegetsi ikigomeke akakata za Katanga n'ibindi Kayibanda aranga ati ntago murwanire wacu Kayibanda yanze icyabayeho Mobutu yahamagaye Micombero Micombero mu ikibuga cyahe cy'Ibujumbura bakoresha ikibuga kugira ngo bazane ramforo batere Shikaramu bamukubise ahungira mu Rwanda ahungiye mu Rwanda icyo gihe hatangira kuba urwango bati dore hatangira kuba kuko icyo gihe bivuga yuko Habyarimana weburaginga bashobora kuba yaranafashije na Mobutu mwibanga hatangira plan yo kuzavanaho Kayibanda hano haturutse petit president Sarinete n'ibindi na petit pays niho byaturutse ariko rero Micombero akajya ahora atukana na Kayibanda baratukanaga ngo bwajyaga bucya ngo umwe yimuye imipaka umwe agatukundi ariko ntabwo bigeze bavanga peple
ikirimo kindi gikomeye buriya ndaza kubwira ko buriya kibuga cy'indege cya Kavumu amateka yacyo n'uburyo cyubatswe nyuma y'intambara Colonel Jean Karamba nguze no n'ibya Micombero n'ibindi nk'ibyo kugira ngo uyu mugabo we arandangije reka yivuge ngiye simuzi nitwa Umusanzabera Jean de Dieu intiti itekereza ingoma subiramo intiti ndi umusizi Nsanzabera Jean de Dieu itekerereza ingoma nicyo kivugo cyanjye intiti itekerereza ingoma ndi umushakashatsi ku muco iteka n'ubuvanganzo intekerezo mpangabuhanga z'u Rwanda n'uburyo barwo aho maze kwandikamo ibitabo 115 ampaye nka Kristo. Okay, reka dukomeze rero hanyuma hari amajwi n'amashusho amaze iminsi yatangiye gusirikira guhera ejo ariko wagerageza gufunga ibyo bintu bindi biratuderanja rwose Sanzabe reka mbwire umuntu abifunge yego intiti karama ibyo bintu musabe rwose mu cyubahiro umugomba agerageza bigabanye pe Sofe ndimo kana na radio bampamagaye funga ndi mu modoka ngenda niyo bari imodoka byagabanutse ubwo baduteze amatwi batwihanganire Nsanzabera ntaragura imodoka ye aracyari muza abandi niyo mpamvu bamutegeka uko ayigendamo Nsanzabe uzaguri yawe umwiyame umusinezo rwose nzaba nyigendamo okay reka twihute hanyuma yararimo aremesha cyangwa se abwira abaturage bahantu za Kibitoki aho yababwiye ati rwose murabizi umuturanyi mubi nk'uko Buramatare yabivuze atahora duhigira atariko ngiye naramuburiye naramugabishije ati naramuburiye ati kandi ntimugire ubwo uzatuvyoroga natwe tuzamuvyoroga ati komana yanjye ati kandi amateka murayazi ati muzajye mubibutsa ibyabereye mu Kirundo yego ati murabizi n'abagesera ndashaka utubwire amateka y'u Rwanda mu Kirundo n'abarundi nayahe impamvu abarundi bafata ubugesera nk'igitutsi bikomoka he nk'umushakashatsi nk'intiti itekerereza ingoma ngaho abantu hari ikintu batajya basobanukira uburundi ntabwo intara ya Kibitoki nako za Kirundo iriya ntambara yabayeho hagati y'abarundi n'abagesera ntabwo u Rwanda rwari ruri icyo gihe ubugesera bwari butarigarurirwa n'u Rwanda subiramo numve icyo ni cyo nuko ngo uru Rwanda dufite rwari rufite ibihugu 29 iri ntambara yo mu Kirundo yarwanywe n'abarundi n'igihugu cyitwa ubugesera cyari hariya nyine mu karere ka Bugesera n'ubundi bishaka ko ngo iriya ntambara ntabwo ireba u Rwanda yarebaga ubugesera bw'abahondogo na Kirundo y'i Burundi ubwo abarundi ibyo babwiraga ko akaga abanyarwanda bahuriye mu Kirundo ntabwo ari abanyarwanda n'abagesera icyo gihe ubugesera erega ntabwo ni ku ngoma yitwaga Nsorosa Nyamugeta mu Nsoro Nyamugeta mu 1609 rukahunga ubugesera bwari butabe igihugu cy'u Rwanda ubugesera bwabaye igihugu cy'u Rwanda mu 1746 urumva rero yuko ibyo bavuga ntabwo abazi ibyari ikindi cya kabiri ahubwo bazamenye inkomoko y'imvugo ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa kuko ibihugu bine birimo Uburundi birimo Ubugesera birimo na Gisaka byateye u Rwanda mu 1695 Kirima Rujugira atsinda ndarwara yihanagura Uburundi yica umwami warwo Igisaka butwara Ubuganza bwa ruguru icyo arangije aravuga ati u Rwanda batera ntiruterwa icyo kintu bagiye bacyumva
ubwo yari arimo abiyama azajya ati aza abarundi bene wabo imvugo bagiye bicara bakavuga bati u Rwanda rwadukuye umutima, urundi akamuvuga ngo uwo rutakuye umutima ni uko ntawe yagiraga. Iyo mvugo arayizi kandi iri iwabo. ibyo bintu uvuga umushakashatsi nturi mu kubeshya. Hello? Ntabwo uri mu kubeshya, ibyo bintu ni ukuri. Hello? Allo? Hello? Ayi. Allo? Hello? Allo? Hello? Urimo uranyumva? uramukura wongera umugarure. Reka ngukureho nongere nkugarure.